Maayong hapon na nga ating mga kuyang diyan sa inyong lola ngayong it pero guwapa o guway tupad. So niata karon kuyang ako na lang koy gamay i-share bahin ni ani ato ang coronavirus karon no para sa paglikay sa coronavirus maghimo ta og kanang homemade nga kanang tambal sa ubo, hubak, sipon. So mo ni ato ang buhaton karon no. Gikan ko sa merkado nagpalit ko og kanang limonsito, daghan ko limonsito kang gipalit, palit ko og luya, ahos para sa tambal sa ubo, hubak ug sipon. So, ang angay natong buhaton mao kini kanang magkuha tag usa ka basong tubig nga kanang limpyo. So, maglimpyo ta og kasirola ato ang pabukalan uban niining luya. So, ingon ani kadako imo siya ng tungaon mga ating kuyang nya limpyuhan kuhaan og panit nya pitpiton para makasayon nga mo kuhang ihang duga. So kini nga luya daghan kay ni siya gamit mga ating kuyang kung ikaw naa kay talent nga sa pagkanta nga aron mo dugang og kanindot imong kanta mag-ugom lang ka ani nga luya. So kining luya nga makapakusog di sa ato ang immune system. So di ta dali taptan og sakit, dili ta dali taptan og ubo. So mao ni tong buhaton ato lang ni siyang lagaon o iuban sa ato ahang ahos. Kining ahos mga ating ukuyang kanang daghan sa di siya og gamit kani siya antibacterial ni siya mura ni siya antibiotic niya mo fight ni siya sa mga kagaw mo nang mo tambal sa ubo nya kung high blood sad ka mo us-us imong dugo ani nya ang uban ani gani mag-ugom kung high blood mag-ugom ani mo nila ni kindi. So kini ang ahos nya nga mo ni siya ato ni siyang limpyuhan nya isagol na to iuban sa maong luya pabukalan nya ini kahuman og mabukal na gani ang katong kaning gilaga nimo ani mga ating kuyang haunon ibutang sa baso ang maong tubig nga imong gipabukalan ini. So dayon imuha ni siyang tugaan og limonsito, unom ka limonsito ipuga sa maong binukal nga tubig nga katong gipabukalan nimong luya ug ahos no mga ating. So imo na siyang pabukalan og unom ka buok nga ang benefits aning ato ang limonsito daghan ni kaayo mga ating ukuyang. Pwede ni siya imuhang papagwapa pag kung mga itom kag kilikili parihan ako o tan-awa limpyo tungod kay ang ako mga piniga ni ani ako sang gamit sa ako ang kilikili sa akong naong para mo nindot sad Muhammad sad imong naong ani no nya. So imo lang ni siyang imong ipahid sa imong naong kung gusto kay imong naong muputi imong ilok nga muputi. So ibabad lang nimo ni siya ang mga kanang napigaan na nimo. So gamit pa kaistanan siya nya kini siya vitamin C. So tambal gyud ni siya sa ubo kani siyang limonsito. So puguan lang nimo ang usa ka basong tubig nga ipabukalan mo sa kining luya mga ating og kining ahos mga kuyang. So pagkahuman ni ana imuha siyang kuan kani siya oregano ni siya mga ating kuyang. So magkuha kag 5 ka dahon kung naay mas dako-dako pa ni mas malabing maayo para daghan og duga no nya imo ni siyang limpyuhan og ibutang sa dito sa init nga tubig dito sa baso para muhumok nya dayon pigaon ni siya nimo para makuha ang ihang pinakaduga. Dayon kini siyang oregano tambal siya sa ubo daghan sad ni siya og gamit. Kini siya pwede nimo panghalo sa kung mag-utan ka papahumot sa utan tambal pa no nya. Kung ang mga bata sad ni ani kung naay ubo imo sad ni siyang kanang magluto bitaw kag kanon mga ating kuyang nya naluto na siya no nya init pa imo na siya ipamabaw sa kanon nya para muhumok nya imong ipuga imong ibutang dito sa kanang kutsara nya imong ipainom sa bata sa buntag sayo mo matanggal ang ubo ni anak kaning oregano no tambal gid siya sa ubo nya. Hindi ka human timplahan nato imbis ang atong itimpla asukar para naa siya lami dili ang atong itimpla honey ni siya atong itimpla para sad kini siya daghan sa nag-benefits ang honey. Ang honey magawa pa sad di siya pagpapamoisturize sa atong naong sa ato ahangabil kini ibabad lang ni siya mga ating ukuyang nya
kanang kung naasad kay sore throat kini siya maayo siyang imnon usa ka kutsara nga honey imong imnon buntag sayo sa dili pa nang manglimugmog sa kadaan no usa ka mainom ani para nindot no nya mo ni siya imong buhaton mo ni siya duha ka kutsara ani nga honey imong ibutang sa dito sa imong gipigaan nga lumensito nga initubig nga naay kanang ahos ug luya. So moonto nya ikaw man medyo kaya imnon nga medyo init-init pa halaim na tambal sa ubo, sipon ug hubak. So moro to akong i-share mga ating ug kuyang para makalikay ta sa coronavirus. So thank you kung naiganahan sa akong video, like and subscribe. Thank you. Bye bye.